gradu. Sad ću vam samo kratko reći što je još žalosno kod cijele ove presude i općenito kod procesuiranja ratnih zločina na ovim prostorima. Što su žrtve, i to uvijek ponavljam, što su žrtve uvijek predmet i političke trgovine. I to je slučaj sa predmetom Mrkonjić Grad. Ovih dana slušam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako uporno napada, i to mu je sad glavni šlagvort, napada presudu hrvatskim generalima u Hagu. Ja ga sad javno pozivam da prestane skrivati ovaj povjerljivi predmet, ovdje je oznaka povjerljivo podliježe vraćanju. Ja sam ovo dobio u državnoj instituciji Republike Srpske. Dakle, Milorad Dodik je naredio da se predmet Mrkonjić Grad skriva i ne procesuira radi njegovih određenih političkih kalkulacija s određenim krugovima u Hrvatskoj. Znate ko je osumnjičen? Današnji ministar obrane Ante Kotromanović, a znate ko je drugi osumnjičen? Ante Gotovina. Evo, ako je Dodiku toliko stalo, ako on ne želi trgovati srpskim žrtvama, onda neka ovaj predmet iz ladica Centra za ratne zločine gdje je sakrio ovaj predmet, izvuče i preda tužiteljstvu. Pa neka tužiteljstvo raspiše međunarodnu tjeralicu za Antom Gotovinom, Kotromanovićem i drugima za ratne zločine u Mrkonjić Gradu. A ne, kada sam ja pisao o zločinima u Mrkonjić Gradu, onda su me dužnosnici Republike Srpske nazivali da zbog njihovih interesa ja prestanem pisati o tome. Dakle, prestanimo trgovati žrtvama. Žrtve su žrtve. Obitelji žrtava su obitelji žrtava. Znate, a često političari glume borce za nacionalne interese, a onda istrguju mrtvima, kao u ovom predmetu. Žrtve u Mrkonjiću su? Žrtve u Mrkonjiću su srpski civili. I to velik broj. I to velik broj. Masovne grobnice izvađeno 190, još 100 pokupljeno okolo. I imamo situaciju da recimo fotoelaborati pokazuju, jedna od fotografija, želim samo da gledateljima bude plastično, nažalost jasno o kakvim se zločinima radilo. Imamo fotografiju u kojoj je u obiteljskoj kući spaljena grupa civila i tu su i ostaci, dakle, posmrtni ostaci žrtve u invalidskim kolicima. Dakle, to je bio takav razmjer zločina. I sad zamislite kad neko ko štiti interese tih civila skriva takav predmet. To je monstruozno.